Halo guys, di video kali ini kami akan melafalkan angka 1 sampai dengan 20 dengan bahasa Pak-Pak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mari kita mulai. Sada. 1, 1, 2, 2, 2, telu, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, pitu, 7, 7, walu, 8, 8, siba, 9, 9, 10, 10, 10, 10 sada, 11, 11, 10 dua, 12, 12, 10 telu, 13, 13, 10 empat, 14, 14, 10 lima, 15, 15, 10 enam, 16, 16, 10 pitu, 17, 17, 10 walu, 18, 18, 10 siba, 19, 19, 20. 20, 20. Kita ulangi sekali lagi. Sada, 1, 1, 2, 2, 2, telu, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, pitu, 7, 7, walu, 8, 8, siba, 9, 9, 10, 10, 10, 10 sada, 11, 11, 10 dua, 12, 12, 10 telu, 13, 13, 10 empat, 14, 14, 10 lima, 15, 15, 10 enam, 16, 16, 10 pitu, 17, 17, 10 walu, 18, 18, 10 siba, 19, 19, 20. 20, 20, Sada, 2, telu, 4, 5, 6, pitu, walu, sibah, 10, 10 sada, 10 dua, 10 telu, 10 empat, 10 lima, 10 enam, 10 pitu, 10 walu, 10 sibah, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Kita ulangi sekali lagi. Sada, 2, telu, 4, 5, 6, pitu, walu, sibah, 10, 10 sada, 10 dua, 10 telu, 10 empat, 10 lima, 10 enam, 10 pitu, 10 walu, 10 sibah, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Itulah tadi pelafalan bilangan dari bilangan 1 sampai 20 dari bahasa Pak-Pak, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Semoga teman-teman yang ada di rumah semoga dapat mengerti tentang bilangan ini dan dapat berguna bagi semua orang. Sekian video kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tonton video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga pukul loncengnya. Terima kasih. Juah juah. Juahan juah, Juah juah. Juah. Juah.